الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Kuat bisramian mian saidu bikeu bisramin mian wan nasiati gharqa wan nashitati nasta do idakahan kitiri wa Allah subhanahu wa taala kuat bisramin men kemon tawadu si waktu manusiain ined do nyawanen yene manusia mengge magkakarin manusia mengge magkakarin si keisa si kerue duk manusia magkahagad sabay manusia magmasiatin tujuh Allah subhanahu wa taala inin bagiran onyawanin pinepedian kaisa pinepedian atau bisraten atawanen ilarut atawanen inipusanen binoo megdilem narga jahannam pinebetan Allah subhanahu wa taala si inen nyawali sami ati pimitenan tidak pedinen ini awapasnen manusia ini mengge magkakarin duk manusia mengge magmaksiat tujuh Allah subhanahu wa taala si waktu pinapate wallahu subhanahu wa taala dumen petinen petein rukine sumegwa nyawanen pinegdelem narka jahannam wallahu subhanahu wa taala jerman ubus opposite nan mukminin manusia ini nut kahagat pemerintah Allah subhanahu wa taala duk nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wan nashitati nashta itinin agen gate keles sawe ne pengedo nyawanen awa ene kuebustan yene bohe am mandelem kasa binonsongan nagtutuhot gania itinin nagalai ene hawa ene lempung nyawanen peluas amman baranne si waktu ini do dinak wallahu subhanahu wa taala men asmi malaikat nen ene mian hawa nen duk hawa ene enunut nen si waktu manusiain mian mati ene bang manusia mati mukmin tujuh Allah subhanahu wa taala dumen netinen dalam kesia-siaan dumen dalam kebinsaraan dumen dalam inenuk ine sumegwa dalam asi Allah subhanahu wa taala tumetak na pengidoen na nyawan samian ubus tayo bisa manamian teman paidahum bisahira linesesil lawkiyama puas na lawkiyamatin ubus mian pesunu kita begitu histori ni sabdan buha kahalan inin pin Allah subhanahu wa taala inagate benuan tibi mian mukaddimah sumega muzarin niin mian hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tasakka wa hadiyaka ila rabbika fatakhsha فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى ini serupang lupang na manusia serupang na manusia ini Firaun فأخذ الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى demu ada sab story pero Allah subhanahu wa taala tinew nan sinin atau ini story Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagi ini story maghapen gapen nabiin gape si waktu Firaun mian suwe na magkuntarahin Firaunin si waktu Firaun nabiin si waktu mian Nabi Musa alaihi salatu wasalam Nabi Musa alaihi salatu wasalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gape tekka nanasinin maghapen maghapen po si Musa alaihi salatu wasalam duk Firaun eten nansinin antara dua manusia dan buah mu'min yene mu'min tujuh Allah subhanahu wa taala serta nabi dan rasul yene Musa alaihi salatu wasalam si kedua yene sab dan buah ibun yene magkafir tujuh Tuhan yene Firaun nansinin so maghapen istorinin eten gape Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumegwa andang ne etinen ina pagtek ka Quranin pagtek kaya inakan Allah subhanahu wa taala yan hapininin si waktu Musa alaihi salatu wasallam etinen merintah magnabi umus ni adam buwa sa amin etinen nungka niye etinen nguntong etinen ga pakala siye muntara niye sa amian
ko ruisab si waktu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatinen dumen me sinuruk sine pun menguntahanin sumegua me kesusitan ni penutanin kesusitan ni penutanin ubus sine siitnen mali sine siit ni Muhammad me menung kasihin Pagi Firaun naman si Firaun naman si Musa. Sumegwa asad di so muntara si. Sumegwa bang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal kasitan netet mula-mula pun menungkan menginut siya. Abu Jahal dumen siit ni. Dumen siit ni. Sedih yang bani. Sumin niya tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab siitna. Si Abu Lahab naman, Abu Jahal naman siitna. Jadi sedih kan? Abu Lahab siitna. Abu Lahab. Abu Jahal naman siitna Abu Jahal. Sedih. Sumegua, si waktu yan, mian ye asal nekura musyrikin Abu Jahal. Angkan ini inanwe ini, mian ginela lwe asal iye nekura ene manusia jahil si waktu yan, ene Abu Jahal. Sudah naman naman siitna Abu Jahal sedih. Sumay siitna ene buat pindah Abu Lahab. Iya, menungkayan. Nah, supaya oke sedih nih yan, dan oke TV. So nasi ini story Firaun dok Musa. Firaun ini magtubang siya dok Musa. Etian Musa alaihissalam mu'min. Salta Rasul sallallahu subhanahu Nabi amar Allah subhanahu wa taala us menungkayan ini. Ini dan buah makhluk Firaun. Etian kafir tujuh Allah subhanahu wa taala. Sebenarnya magusba. Memang pasamian. So mego abisan naman magusba. Lama yang ban megus ba pag dingi patiahin diki Firaun. So yung naman niya mga anak kanina so megua no korna me dingi sana sa amihan. Asal bang naman hadja pinain. Lusi kita ko ito pina sa sumbang ni kita asal magsumbang sa mga ano sa pagkakay. Sabi na diki bewirakan. So pataki sa mga kada buat ano tabi sa ano naran os tabi. To yarakan tinimanan sampai tepisi palasone tapos ini patuwa sa piyang hadja sa amin pagtuo usati nung kani atau ang gawin sa amin. Pagka sabi pagka genot siya perintane miyan genot siya Allah subhanahu wa ta'ala. So bago duman samane duman samane Firaun inin duman inu na sumegwa mekipatiye so waktu nakikiki na sa amin. So makin na mo corona o spirit TV tinan pasal kasulambia corona etinan si na perwaras tu insyaallah baik sakit TV. Pero Allah subhanahu wa ta'ala sahalinin hal ataka hadithu Musa inakan. Sewaktu ini tek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinabawa Allah subhanahu wa ta'ala sakit TV. Ek hal ini story inakan kita bi. Kahalan Musa ruk Firaun sewaktu ni setinan sewaktu na Musa haji sata etinang ni Allah subhanahu wa ta'ala Nabi mian us ini mian nungka asiye yene aye ene amian Firaun menge maghagad lubos etinan samang kahalanen si waktu etinan la ini merintah dari Musa alaihissalatu wasallam si waktu ne mian awe ubus si waktu ye ubus pada Allah subhanahu wa ta'ala hal ataka hadithu Musa inakan mian Muhammad din ne pada Allah subhanahu wa ta'ala enggak penne tekeno yene penne aka-aka atau histori atau kisah sui-sui yene pelihalan yene Nabi Musa alaihi salatu wassalam pintu Firaun sabihan ne inakahan ne sabihan na bigi Musa gape Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bentel besar gape orasian gape pinapansan Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya sini bentel besar inakahan ne enu bisra tu petewa dari benen akahan te ke opin ne yene kahalan Musa alaihi salatu wasalam dok Firaun si wakture. Coba nasin bang nasin story nasin pin Nabi Israel hal ataka ko tinilaw istifham tinilaw nasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene bahasa si story ene pesi Nabi Musa story kahalan Nabi Musa dok Firaun. Coba nasin in bentak Nabi Israel ini storyhan inakahan wallahu subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene aka-aka story si pasal Nabi Musa alaihi wasallam do Firaun si waktu sayan. Ubus ini historihim pero Allah subhanahu wa ta'ala iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Sanabe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mian gak keurungan sa ini netinan ini gak keurungan power Allah subhanahu wa ta'ala.
may kinabihanin sa disilog power na sa disilog mujizat na sa amin. Ina na sinin. Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan buwa ang ban mujizat ni atau power ni atau kawasin ni. Tapi ngurung Allah subhanahu wa ta'ala siye ire kipek bisara ine kipek bisara siye dok ine Tuhan Rabbul Alamin. Akin na pin me kebianin pin ne Musa kalimullah rabin siye. Kena me tutulat me ibin sa amin mo kibe. Siye pin Musa kalimullah. Kipek bisara, ente bisara kipek bisara. Tekelene bisara Allah subhanahu wa ta'ala. Biro besar direct, biro besar direct. Pagi abang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak direct. So ko ingi besar NPC. Ko ingi besarahin na alebayan. Yan na Quranin gak direct po si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telumpu juz Quranin besar Allah subhanahu wa taala. Tek ka po si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so gak direct. Amban lebayan si Jibril alaihi salatu wassalam. Gak direct po si besarahin. Pin Allah Ta'ala, oh Muhammad samian direct ko ka. So magawa bang Musa alayhi salatu wasallam asal directed bino magbisara. Ilinganan. Gani ang malaikat antara gani ang malaikat niya nagbo sa amin messenger ini. Let dega so magawa direct bisrahin. Iznadahu rabbuhu. Pin Allah subhanahu wa ta'ala agante ko pin oh Muhammad atau inin istoryen Musa suwaktuyen si waktu pin iya ilinganan Tuhan ne. Binabi bisara binabi bisara bilwadil muqaddas itu lain alayatin si tempat pe ora ini be makan pengilingan dia sama ini pe bilwadil muqaddas itu. Jadi daerah itu pegina nen me anu ini. Nen me tempat ini mengantak mata samian supaya anu terbiasa na sinin ikhtisar nen itu nan sini ilinganan. Binabi bisara wallahu subhanahu wa ta'ala direct Musa alaihi salatu wassalam. Direct Musa alaihi salatu wasallam inakan binog besar sa amin. Lesi pampangmian, lesi tampakmian, lesi makanmian, mian binog besar te. Duman magbuhain malaikat supaya takali. Wa Allah subhanahu takali wa Musa alaihi salatu wasallam bisarahin direct tujuye. Izdadahu suwaktu pinne ilinganan pinne mian binog besar aye wa ene Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus ine linganin dinak. Linganin dinak iye. O Musa. Lingan o ko Musa. Bisa saya. Nambo. Takali. Pinne pike o pinne lumengan. Linganin sainin dinaak iye lumengan. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Nannes ina sal tu si waktu tibi ko itu gani ama etinen bisan pasaing ge mian anu manusia dan ini vinin sikpit ne mian bisan pasaing ge sa kawesene ko itu mian aawe si zaman ko itu ne asal gated meke umbuk dok meke gemek tuk dok ene mian ene jahalis manusia ini Firaun ini. Ge asaka bana ten ge beta atu. Asal bisa pesaing ge etinan ku itu dupang manusia, bang ene ku itu manusia ku itu ini. Kemo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samian me jame. Inulai asal ge pete ebut ene kafir ke kafir si Firaun ini. Etin eberung kan ini. Kuina sinin tegligan samian etin asal aruman diki-diki. Diman diki-diki pepihanin. Pero Allah subhanahu wa ta'ala ilinganan niya. Huwag Musa. Pikaw pinne pi pusi Firaun. Pi Firaun sa amin. Pi Firaun. Isa bila Firaun innahu taga. Sabnin pinne ale pinne. Itinen gayan dinak pi wa Allah subhanahu wa ta'ala Musa le banggani a problema. Gana problema. Ina banggana problema kingan daat. Subagua dinakpi. Dumen netinan meku inarok ine. Subagua dinak wallahu subhanahu wa ta'ala Musa bintel bisara dinakpi wene pusi Firaun dinak magdawa. Dumen meku ine pagi Firaun ini si mianuras na asal pilih kadayahan ni manusia angkarep meki bisara sa amin asal kanin ako yein
pagi kemon tehinang ne. Kemon tehinang ne mian sali duk si mian ini benin. Pagi si Ibrahim isap duk si Namrud Ibrahim pinne Ibrahim mian kahakat kau pinne atau pesud kau pinne mian tuju Allah subhanahu wa ta'ala atau pinne si Tuhanku pinne Tuhanku makapapati makipikilum sa mian peglubak na pinne kala ana uhi wa umit aku pinne magsido pinne Tuhanon o pinne Ibrahim kaya tinan makipikilum makipapati aku pinne makipikilum sa makipapati ngedo aduwe sarapan Ibrahim sa mian dan buain pinakilum wa na tiya na pinne melum na buain pinapati wa na mati ng buain sa mian ho panagkaanin so ipo si Ibrahim sabi sa Namrud ako pinne bisada ako pinne bisawang bisayan pinne pag pinne Tuhanon pinne sa amin basa dapat kung makakat sikaw pinne pag Tuhanon basa makapati ng makipikilum ako pinne ko ito pamanun pa ngedo aduwe pinapati wa na buain pinakilum wa na ina ko pinne sa mian sayen nanang sinin Pirawin sa demikian demikian Firaun ini saya bisa kalan den mian asal mekepek angan-angan nyahan kan mekepek si dembulian pin neganya ni atuhan sedih asal ini tuan melengkewin pagi tinang ne kemon asal gani ya kompleto dayahan tamanan dayahan si kemon mian gani si waktu le pengaraya pinakaraya manci sa mian tinang ne pero Allah subhanahu wa ta'ala idhab ila fir'auna innahu taga oke Musa ali dinak ilinganan sa mian o Musa naglingan pikaw pinne pipo si Firaun pihaw pinne Firaun pikpis lumani ene luma bakas ene pengipatan Firaun nihin usami ane pilihan palasyon ubus way pinne ine pinne sebab nan pegi innahu taga ine pinne asal makalando pin Allah subhanahu wa ta'ala pinne peg inuna pagdaluha kaanin atau pagdupang nin pagkapig nin pinne sa amin taga ini asal pinne kum be komon tabon ni kemon kuro panganin taga ini sayen tabon ni kemon so pika pinne ubus ani sa Allah subhanahu wa ta'ala bisaon pinne duman bisarano sumegua amban aku ini Allah subhanahu wa ta'ala pon ini mujizat Nabi Musa alaihi salatu wasallam ganya kemon parkala kemon ini samian dina kaje Yesu megua amban orderin aman Allah subhanahu wa ta'ala dina mo dina kaje misa sa amin so may bisarain dumen amban tubu ne so megua amban ini bisar Allah subhanahu wa ta'ala mian binak biro bisi tiko penne bisi ide penne sa makalanto ne penne makalanto de sekine makalanto de pagkapir ne pag kupur masyat ne pag takabur ne pag pelengkot asal kok gana niya tamanan maka asal puspus si kapag itinan miyan kerupangan din ng manusia pagjahilan us pinne fakul halaka ila antasak athanun pinne ini pinne bisrahun itinin bisrah manaku pin Allah subhanahu wa ta'ala bisraku miyan bisrahun pinne miyan fakul halaka ila antasakka miyan bakun pinne pakale duk magkahagad wa iya rumen Tuhan sumi ako Tuhanin pin Allah subhanahu wa ta'ala bisraun samian dakun pakul halaka ila antazakka dakun etinen magkahagad timaane wa iya rumen Tuhan sumi ako Tuhanin pin Allah subhanahu wa ta'ala ako Tuhanin pin Allah subhanahu wa ta'ala mian akahanun wahdiyaka ila rabbika patasa kaya mana pakul halaka ila antazakka wahdiyaka ila rabbika patasa akahanun tuanun wa aku Tuhanin dumen Tuhanin dumen aku melengkewin sumegua mian dumen melengkewin daya magtakabur daya magdupang daya tinen magkafir yene mian tinuhot nen sumay pitut pin si kao si Tuhan mo ako pero Allah subhanahu wa ta'ala mian dok ambat isabi magtuhan tuju ako mian ko pagtuhan mo pin tuju ako sa mian din Musa alayhi salatu apin Allah subhanahu wa ta'ala si Musa ubos parahul ayat al-kubra duk urunganong pin tanda at point asal element tanda ni Nabi Musa alayhi salatu wasalam itinen mian
dakan amban Allah subhanahu wa ta'ala mian ini mian dumen pihak-pihane dumen tubuh-tubuhne sumegu asal mian pangandakan mian ayat dinaki wa Allah subhanahu wa ta'ala dok dia magkahagat tuju Allah subhanahu wa ta'ala dok iye tinak iye magkahagat mian Fir'aun ku pagkahagat Musahin pusi Musa alaihi salatu wasallam si Allah subhanahu wa ta'ala samia us mian parahul ayat al-kubra dok pekitehon siye yene me kemon mujizat ke pengurung amban aku mian tujuka upin Allah subhanahu wa ta'ala samia pusi Musa pekitehon siye samia nabayo-bayo na eke mujizat ine me nule me tungkod lay me sawe me ek kasamin nagpinakite me tangan na samin pinagawa miyan saya pinakite pikitawin pinasamin natin pero Allah subhanahu wa ta'ala ubos pinakite wa Allah subhanahu wa ta'ala paglay samihan nagkasuan Fir'aun dok Musa umabot ni pinakite na samin bisrahin duk pinakita sa amin wa Allah subhanahu wa Musa alaihi salatu wasallam ini power naman Allah subhanahu wa ta'ala sa amin pagi pangandakan Tuhan niya ubus ini tinang Musa at tinang Fir'aunin pakadzaba wa asa ini magdawahin pi amar Allah subhanahu wa ta'ala bisrahin nuk nabi duman pinte ko itu ni amban me Egypt amban me Saudi Arabia amban me Libya amban me mian Pakistan amban Hindi amban Bangladesh amban Pakistan amban Pilipinas dumay maglatun-latun na bisa sama ini nasal directed bisrahin mangandawahin dinak Allah subhanahu wa ta'ala bisrahin dinak hadja Musa pi samia gana ek kagam latun bisrahin ga pinamban si ustad ga sumegwa bisain direct amban Allah subhanahu wa ta'ala pusi Musa pi pusi tello etin amban Allah ta'ala pusi Musa pi pusi Firaun samia dumen ga asagatan na peg duerue gana peg duerue bisrahin amban Allah subhanahu wa ta'ala tek kala tek swani de niyan ini tinangin pinakita na saman binisrahin saman binisara wa Musa alaihi salatu wassalam siya saman bisara pangandakan Tuhan duk pinakita na wa ini mujizat ng saman ini ampan Allah subhanahu wa ta'ala ini paglay pagkadzaba wa asa dinusta tao ng pinabinustaan ng pinne po si Musa alaihi salatu wassalam magtambatan dyan pangidustaan duk magtambatan pagtakabur ng pagmasyat ng panagkaan na tujo Allah subhanahu wa ta'ala duk ini po si Musa alaihi salatu wassalam saman ubos yan bisranin dinustawa ene ke pakali thumma adbar yasa sampai petikut hadja megubas asage tekele sa amin kung ito sige tayo tinampeng mitigin na nangilangin sa amin basta ihadja tekele bisra bisi ini nawa ini kafir manusiain nang kaninin tawat sello kiamat inin kura itin pedamua sedi ang bans iblis la'natullahi alaihim sa amin sampai sini kiamon me Fir'aun ninin merunen ini me penekura me dalam penuta me manusia dalam jahannam me manusia ini sabi sebab ini etinen ngendusta si pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala magmaksiat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala nangkan me kibungtian sa Islam asal amay-amay galo sa bitimin niya pangyeru pen egated kahagat siya ini agama Allah subhanahu wa ta'ala duk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ame asal dated sumegua bang Quran duk hadis asal tema activity pag ibang manusia ge kahagad de Quranin asal gane pagbidan sini iti abisrahin ko do penne pakadzaba wa asa ko do Fir'aunin samian asal manusia bangge inurungan bisara sa bang inurungan si waktu bisara samian inin bisara Quranin inin bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam spenne dusta enggak kahagad yan manusia asal SSE ne duk kimat-kimat ne bangsi ne kalan nen martabat ne asal tabut silaw kiamat umabot po si Fir'aun umabot tebut nan po si Fir'aun tebut nan dalam narkasan na pinegas lama-lama nangkan daapain itin nakitibi miyan sineside na esawe miyan me keulamaan tibine me keustaran tibine me ke miyan ke mungtaran bisan do agen be anak tibi agen men do pinasuta pinasami amma kakka ina samian ini bisara Quranin ini bisara hinte tekele ko samian kagat tebi dahat jamang kitibing dusta ge kagat dakit wasiat duk petakin petekut pege bang upama kitibetikutan tebi yene dawa mar Allah subhanahu wa ta'ala ini Quranin
duk dawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini manusiain kana sedih penutan nen duk kana sedih tetuhut ne tesinget ne ini bisrainin etinen raptir bidudu ini Fir'aun la'natullah alaihim jami'an ini Fir'aun takadzabu wasa thumma adbara sasam amman pegbisrahan miyan magharap yan peteikut dusta no pende nga pende toyan me pinikita no pende se kwan pende sihirian sihirian me pende me sawe samian me tungkun magsi so amat na ro pende oras magsibo kit na ba ek pende magsi ekro historin pataro historin magsi sa pende kit gat hagat pero pende power no pende ako man pitano pende ano sa amin mas basag ba pende se kuhin pende man sigawian pin Firaun si Musa alaihi salatu wasalam peteikut ngindusta yatin ang gagahagad pete ikot gapakali ubos pahasara panada pete ikot pisikemon na ikeuman ng jamana lain na bisan ng Musa isamen bislahin ng bisra ma Allah subhanahu wa ta'ala ubos gapikalen dusta niya ine pete ikot pahala ngamaran Musa gapikalen sumegwa pisikeuman nen pahasara panada yatinen maglingan kung magbalang men magmagsay magbalang pinin so magbalang ini ro kina sumagwa maglingan yali pesi ilinganan ke mo nanon ilinganan ke mo kauman ng dalam rusnian tinipon kauman tininggalan Musa gape nakale sumo tinipon asa panada migado yatinen maglingan ubos ini bisa ilinganan tipon na sa amin kauman pagi nagura may ganuin maglingan ipito na ka nakura asal petibon kemon manusia sige nakura ibenui bang niya pa hindi pepetay oras man tinalo saga dapat Firaun pitupin na kam petipon petipon sa amin ini petipon sa lai kemon ne ini bisranen pinne at hante kam kena pinne kam tipon so ga magakawalay Musa si waktu man magbisasar Musa ga so tipon ne kemon may keuman nen petipon kemon may keumanin Pakala ana rabbukumul a'la pia ibisran ipunte pende kaam kuito pende ini ne pende last decision ko si kamin gana decision seddi ini ne pende last sara ko si kamin atau abian ne bisra ko si kamin temusaka ko si kamin ini ne pende sa ko si kamin gana kan bag duwe ini bisranen ini bisranen petia kemon manuchi me kapirin me jamanen ini bisranen kuito pinne dane kam ngase-ngase wa ina tuan sedia manaku ako ni Tuhan tamanan langkyo ang mamilengkyo ko ito sekali ako ni pinne pagtuhanan tiyan ni pinne patan na ko pinne sekam ako ni pinne Tuhan di tamanan malengkyo pakala ana rabbukumul a'la ina sa langkyo langkyo na Tuhan ako ni pinne sa amin bisran dumenti ni maadawahin sa amin sumigo dinusta lug ine misara pa sa amin ini pinne ako ni pinne Tuhan sa langkyo Tuhan ini pagtuhanan dane kam mako sa diya manak so ako pinne sa amin ako ni pinne Tuhan ubos ibang bisarahin taman mian gak dapat asal gak kahagat Firaun gak kahagat Firaun ubos pagye gak kahagat mian pagye asal magkapir gero kahagat ini pinne ako ni pinne Tuhan tamanan langkyaw ini tamanan asal tamaran ni pagkapir nen ubos pinne ana rabbukumul a'la sa langkyaw ni pinne Tuhan ini ako pagi pinne Musa alaihi salatu wasallam pagi ini pinne basa Tuhan kun sa langkyaw Tuhan kun ini pinne Allah subhanahu wa ta'ala mengelubak isa biro ano pinne atahan ni masamanan ako na pinne sa langkyaw Tuhan gara saddi palangkyaw ang panako ubos pinne Allah subhanahu wa ta'ala فأخذه الله نكال الآخرة والأولى بيننا inanuhan bisaranen wallahu subhanahu wa ta'ala pinne ako ni pinne sa langkyaw Tuhan gana Tuhan seddi bang ben na langkyaw Tuhan sa teboone in kemeteinen teboone in ene pagkapirnen pagke takaburnen tuju Allah subhanahu wa ta'ala ubos sa sayang kahalanen gapin daga tema ne ubos pinetekkahan ni wallahu subhanahu wa ta'ala yene pinne nagkalan akhirata wal ula
Pinatekahan niya, pinisiksa. Ini siksaan. Ini kemeteinin. Ini kemetei Fir'aunin. Ini kemetei Fir'aunin balik. Tawa bahama tawa binumbahara tawa ini. Kuaro may anak-anak memesimian labo manatasakan lambo ano sa amin. Namanya pente pagyainit sa langkaw-langkaw Tuhan. Buhayin masayan nga ang langit. Level si ibig ano ka kaya? So kita problem TV sina kam kalbit misisipin. Sika met misisipin ni kaniya. So kita problem ano? Kuaro may buhay isipin desimetik sa mano gagawot langit sa amin. So may kuya dyan unan si waktu pag binono wa ni Fir'aun pag magsigay nagbono so nga na si storinin. Buhay sa amin si waktu biyan sa industry kami ngamot langit kami linog ga gabi tebe kung tsunami ga so siya mag-inapas wa ni Fir'aun si sino ba Musa magsigay na sa magbono so rasman pwede abonoin ubos magsigay na magbono tinalaw Musa tikikekahan siya kulang do siya muminin na Fir'aun no kay kemo na sa banan na salek ka manamalan na esektalaw pinathala pinatega tibigay to control tibigay ine get ano kita makato so thala pagthala mag problema kana amban ningkepan amban harapan buhe amban bukutan inapas na siya kuntara kanya niya makuto Allah subhanahu wa ta'ala direct bisa takala Allah subhanahu wa ta'ala sa ina kala kita Allah subhanahu wa ta'ala ini pin Allah subhanahu Padrib biasa kal hajar. Ini bahar. Luka ano pin ini be. Mian mago to Tuhan sa amin ina pa sa siya ang manbulihan kuntaranen Fir'aun so pada pati na siya. Mian si enuan dan kana penuan begeboy lambo. So may wa pin lubakon pin ini tungkod mian si ini boy mian stick mian. Pelubak ni. At digi-digi do, na hetse mo yan. Paglubak ni sa amin, magpihak buhain ko hetse puno. Ubus, hetse puno, magpihak sa amin, palabay siya. Palabay siya, pagsiga sa amin, buhay na sa, pekepak sa amin, may kataw nila rin, lumabay na nga hitin, lumabay na siya. Nga na buhay ni, peliban na sa amin, palabay. Palabi ni Musa ruk mesoy na sa amin. Kasi haja naglubak sa amin tungkod dari kidikiro. Koro may tignan may ano sa amin giro tama na malan. Biyan kataw del azim paglubak na sa amin yan tungkod ng sa buhay. Peniya buhayin magpehak bahagi. Bahagi sa amin kwe pindah Japuno ang pandikag si dengkepak sa amin. Ubus palabi Musa ruk may miyan menutiyahin ang bandene paginan na labayan mian nyet aboy sa amin ang tengah-tengah so ang manikapatin buhay ang manikapakin buhay ubus palay si na ini lah na biada alhamdulillah mabili si gase tabutan tabut ang manimbulihan pag sige sabsi umabot sinang kepak buhay ligtas na sa kemon na kaya kan doon sa may Fir'aun dug may zamanin kaya kan siya pinaro sa blande Ano sa blande sa amin basta asal ilupog Musa pagkikakan siya. Pasik. Ilupog. Lain sa rin pag Musa, duk may sawain na sa amin, ligtas na, napasik na, inupog siya. Pag umasik sa nilang buhay, kemon na, Fir'aun, lain siya sa nilang buhay, kemon kan atek sa lene sa nilang buhayin, magsara niya sa pag-ek ka asal kompletos kemon na nagapas Musa, duk may sawain na sa amin. Fir'aun sa duk may bataan ng kemon, pinabalik ni Allah subhanahu wa ta'ala sa amin. Gabi na imot langit sa amin. Bubuhin niya, ako na pinay sa Tuhan. Sa langkaw-langkaw, pinay Tuhan ako na. Na, ilapeng bulak na sa amin, gano'n may langkaw. Pinabalik ni Allah ta'ala sa amin. Kawasi Allah subhanahu wa ta'ala ini. Gabi may goya. Pinabalik ka sa amin, laisa lang goya. Mati. Na ang taglay, pinay, ako ni pinay Tuhan. Sa langkaw-langkaw, pinay Tuhan. Ang tagpawar nila sa amin. Ero yung nakibitin, game bomba, game di plano, game kanyon ko mito nga, game putok paran ka. Sumagawa ini, boy do nakibitihin lambo Allah subhanahu wa ta'ala sa amin. Hindi kahati, asal ga ato, asal dusta ini binin. Dusta do bisranen,
Dumen iet sempurna Tuhan ini melengkawin sumegua Allah subhanahu wa ta'ala ini salangkau-langkau Tuhan samian. Ubus? Inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha. Yen kituhan biki Fir'aun gapna aku bulun he. Nang kituhan ku Fir'aun na ba itistos kami si di dalam amban mai ke ulama amban mai YouTube san man atag ku Fir'aun ni. Gatis tu TV. Box, history mi. Ni hanya me Ni ate kita barane. Tandanen Fir'aun sampai ku itu ga ate kubur. Ga ate kubur Fir'aun. Ini pendek pelota ini. Inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Duk pinne ni pemintangan pinne. Tekita wa pinne kita ke usemanu sampai ku itu pinne kita de bangkena no barane sama. Ben nalian ga te bedem ere medem musim de benuyan. Asal pinne barang ben al barane yan. Mian suwi ito mangantag ingay bangina bagi kari magsapi ini samian suwi alu kompleto asalian pinne bagi ini besar Tuhan duk niya tekite barane iene kau kau hati per siwab tu niya ngite iye asa suwi dia ante kau hati pinai ini magpain Tuhan wa ana rabbuk ini wa bakala ana rabbuk mulala salang kau na Tuhan magpain kau putih hati kau dumen duk kau mekebete kau ini boy raja atat boy lampur kau hati gana ku boleh Gara ko ga tan ga dalam kubur Firaun pinekete wa Tuhan pinekete wa Allah subhanahu wa ta'ala asal kaited kinuga asal ga te kubur duk tekite inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha etinan subay sedem wa atinin sedi ayat mian ga tinubul Firaun gara kubur supaya tekite manusia ene rembulihan dembulihan manihin supaya tekite duknia pemintangan manusia ene mengibakagat ku en samia tandaan Fir'aun gana tidak bisa pamanti jadi si Egypt sama dia kita beknya kan galu per elemen kubur Fir'aun ini galu sama kita kubur Fir'aun ini so di sabu sah di sana si men dalam desa itu si si Madinah si penguburan ini be si batar kemetan Allah samian di waktu si bono duk sini dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasihat inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha itu Nabi Fir'aun Mian ini pinekite tedo Allah subhanahu wa ta'ala. Pinekite yuk baranen ku itu ngalansang batu ne dileme. Satu ya pegaka tidak ku sime mati di YouTube di satu ya asal barang Firaun ini sama. Mian menjadi batu ne. Menjadi batu ne sesuai ngara besi sama asal ngalansang kau ne. Na en pinem baranen. Nah itu ne tandaan gani kubul ne itu enggak kubul Firaun dalam bulan. Sumegua pegeduk pinduknya hetinan pemintangan manusia mungkin berkagat ku yang samia. Sesuai manian puas ini mian tak istoriten ubus waktu ten buyut chairman tikite kurang bag ne. Nah insyaallah banyak kami menuti kisale berarti bisa insyaallah semana balik balik menuti bisa balik na mudah-mudahan bangpai haja kita hetinan ge ku Firaun le samia na tinan insyaallah magagat kimsi hetinan Quran duk sadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadza wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah